Saka ue pisa pida prana ngafi le ngoro kinga malo kama. O misia lo kama mai mau peang o lai ola mai. Au fia woki lo kinga. Awa nga ola i o ke koe e wha maa u lumor kanga. Papengei pa mai ele o filan pulau le ulu se kama. Ke lei moe nga po o ngolo fia mai le aso a ngati. Makalaku a ngati. Makalaku a ngati. O kamimika lava, awale mfaenga moe. E umaloa le aso ngei, ma le vai aso ngei. O walu lo e faisa u holiday. O ova ngā ruenga. La a makala kala mali mako ainga. O makua we well off. I le mau oa pa te we okay. Ai ngā olo le aonga kelo sia. O ngā oke e lole mea. O ngā ulfale e loa le makiwa. Ma le kangolima. Paka umango i kai lumo e vengi mangel songi i mem paulingo malika. Walake e elo anti ngai singamonga, anti savali mabiliamu. A saure fe awe so soange e kule suka mare masi man ngava i kainu. E ngā ngā e savali o male ai ui o kamano leo biliamu. A sau foi kai ala mangoko i a pale mwhawheu. So e ngā meo le a onga i sangako i Osefo. E ngā e pale mea ka akala e sau onga le ai ur finge palauri leo whawheu. O ngā kua ai mā kua. Ngā o kei lava a o ngofo le whangua i Vailoa. Whangua le a inga o lo grandmother mai whanwha. Pangua le lo mkole o isa le yen fale a Isa's ice cream. Ai ngā olo i momo a ngā laku lo kamai a pio pa ke le pio au pule i pia. Pe ese pangua e fia whakau e manga o lava lo kamai mo i au pangua i Vailoa pangua ale ai ngolo mkinga. Ai laku e pa mai pio e kele aku au pangua e mau. Ai leo whakau i pangua le lo. Ai alu mo le wo kilo kamana le kamu ia fenga e le mo se so o ko e sawe pasto son o ngala le mo ke mea ko i aso nga a fa ko le pipo e fai ma fai le ko kupu nga me nge ya a fa ko fai ma ai fa mai wai o i lo ma ko i mo o nganga hita e le poverty. Very poor. O ele ma ila nei lunga i po. Si le ka or kua ngai kai singa mau lalo ma ila. Nga uma le ako kia pula lo kama. O ngai ole o ngai mai falao. A pa nga uma i si so soangi o miko ma ika kasiango ma. Nai pa apakala falao fa. Ele e se paka mai. Ele se kupe. Kere iaru le aonga. Nga aila ako kia pula le mauane ma ila i lunga i poa i. Le makiwa. Ia, le muni mau popua. Maka popua whakau ka paaro ka mai popua. Whakau kalo i whakau aku popua i mau mangaro ka ma. Same thing po i asau. Same thing for si o leanga la si me manu urunga kia di me fai mama ka te sawala ma lili kalo le kuai o le olo kalo i kia di
le makiva. Anga whaamangio mā koe le kuang si ke kukuila. Saua le asu mea le vai si le vai a sau, ma le vai po'opu a e asu mai le vai le ngipai. E laku i oi kukuila. E ingu whamawai whaunga le leo mo i ngewe ke. A lok sau ku o mana onga melo mos. Mai ska Mountain Dew ngai kongo. Laku ai le ai mea le lei o le ia. O si umo laku alwa whangoka awe le ia whai te au lau whai loku ngā vai te. E mō muala whare sosoange o ngai kūrunga sabu. Fresh uma mea ai a sau mo popo ale nga maelo o ki ngā mele. Limu in the morning, limu in the afternoon, limu in the evening. E waka laku I whale ai ngā ngea atua. Pe o keu mai mea limu a popua. E lango ia o makua whale le kelo limu. Ai waku lai kukuila. Ma le apua le aulo. Ma rie yo sefe nga maisi umo e ave sefe fōu ale aulo koe whai mea ane whauti I kia oku le wā. O kwa le aulo koe fukinga kia e ale wako le vi. Mai nge la piso le kele nei. Le swinga le life mai maki waku le kukuila. O kwa le aulo kukai e ale songfua sui a songfua kikia e umamea. Mako dio ka makua wako kikia e la pisi melanga ola. Pato inganga mama I Leauvaa ai me yo fishy twins. I am broker. O le whioki la iki o makua. Kano el kaonga foi kukuila ngoko ai. Pai le maa ngai o si umo le vai e mama e mai le I e fresh. Pape ngā pōpua I le limu pape ngā sau. E mai pa mai o le tuna o ngaka isi mea ngā ai a tau. E unga ruenga o mākua I le ngu leo a lau. Le umaloa lau laka mai a le paka. O ke haku e as. E waru poku moe whalu susuami funga whalua. Every room has a telephone. Ai ngā o mākua te minga o le emu se so mākua. E o ke lak pomelo ka ma o mele ele kan ak ke lo farka ele kami ke pongi a kan kongo farka e le swinga le langa mai makiva o ngore kaukua I sa foku o mai lo le upu afanga le savami mai o ye pie faia onga lo wika ye ngakala pio koe kawa ngawa o makua sa vai o umapopo amasa pa le wa o ngai sava I prove ko I le o ngai le anga a o ki ala kama o le mo wa o ngai si mga dio ke poko o ngai sava I kama ki nga o ngai ngai pia ma ko o ngai male au cho male au senau I o I momoa o ke sili ai mo la ko maka lima ona ai aku maka mo sese iba o iba badi ala nga wa o sava se yo le mau le mai o mai pia le ya o mai pia rapis le ya o mai ma wa o mai muri vai o wa o mai bangila o nei ma sa me ma wa anga o le adwa I sava ya o nga kaposa Sacred Heart ma St Therese ke le poko yo wala e maki kiwa o makua. Well, ele leio lo kama my dad is the humblest man you ever met. Angai sau mai oi for house I o le pape langa ma. A lo kinga le sa oi mea siva papalo. Kaika o lo kinga ngai sau manu le o safo. E aisa le vai sa fe every day. A po le ale ma kiwa makua mau oa I le whakokua
My family very poor, but rich in faith. I hate the month of May and October because we say the 5 decades of the Rosary, 6 p.m., 12 midnight, and 6 a.m. If you don't sit up, you get into trouble. Yang o mapuolo, kipilo mema October. Not money at more. Ayan, utale. Pat lepa ka makui for the foundation ng kako. O losalio. O kelo kako, walei lua kakalo. O kil kako kapike. Ladies and gentlemen, we failed in our basic catechism. Wakako fi ngau le level 4 ma level 5. E ka whera kau ofe le level 1, level 2, level 3 o kako whakokua. Ni lua ko kele whainka. O tau ngai whai ko sio e whailonga kuru sa me malom ko. E manatu o tau ko sila na mua. E le sa ko whai sio ngā mea. Oki a koa e kako ka pike. Ladies and gentlemen, let's go back to basics. Yes, our Archdiocese is a poor Archdiocese, but who cares? We're rich with what we have. People, you, me. Yeah, I promise, okay, I won't use any diocesan money. It's good because we don't have any money. We have more IOU than I love you. But who cares? I arrived here 22nd of July, a very wonderful welcome by the clergy here in Samoa and Bishop Peter Prime. I was overwhelmed with the hospitality of our brother priests. Until at the last minute they said, we'll give the mic to Bishop-elect to say something to conclude. I wasn't prepared, I was so tired. I was crying on the plane, missing Paris of St Paul, Massey and Ranui. So I wasn't prepared, but then it came out of my mouth. I said, my dear brother priest, don't worry about our Archdiocese owning money. Don't worry. Let's get together and work together. That's a good start. Make a team. It's not you can build the Archdiocese, it's not me, it's us. It's me, it's you, it's us who built the diocese. It's me, it's you, it's us who built this diocese. We bring the people together in the faith, and that's where we begin. Oh yeah! The youth, I challenge the youth of the diocese, let's come and build our Archdiocese. We may be poor in the bank, but we're rich with the people we have. And let's build on that. Because look at the readings today, it's all about love. 2 days ago, I said when I received my Abba, I see God in the people who work so hard, every committee. Komite malayo, whangamalo, oka, sangingalok. Komite falkapolengi lei. I see God in their effort. Like the saints of old, Mother Teresa, St. Francis de Sales, St. Francis of Assisi, St. Martin de Porres, St. Vincent de Paul, you know their punchline? We see God in the face of the poor. We're not poor,
We're just lazy. But if we work together, according to the readings today, we see God in each other. And that's where we begin. Awar koe kai kua, ka ko kalo i luma, pais ka ko ai, o la ko konga nga, wala ko iya lela ka. But before I sit down, thank you everybody, especially those who travel from near and far. Samoans, non-Samoans. You know the choir who sang yesterday? They're not only Samoans, it's a mix. Fijians, Tongans, and most of them are Samoans. There's a couple of Pakeas, but that's teamwork. My dear Archdiocese of Samoa Pia, my fellow priests, my fellow deacons and their beautiful wives, the catechists and their wives, there's so much sad news because deacon versus deacon, deacon versus priest, priest versus priest. We better stop that and work together. And then our prayer become a visible manifestation in ourselves. Wala nga uplokan. Amen.